prisutna je svuda oko nas, u rijekama, jezerima, morima, okeanima. 71% našeg plavog planeta Zemlje prekriveno je ovim naizgled tako jednostavnim jedinjenjem 2 atoma vodika i 1 atoma kiseonika. Ali koja je prava vrijednost vode? Iako je gotovo 3/4 naše planete prekriveno vodom, većina toga otpada na slanu vodu mora i okeana, a svega 2,5% čini slatka voda. Od toga, većina te slatke vode nalazi se u ledu Arktika i Antarktika te dubinama Zemlje, pa nam preostaje tek nešto oko 1% vode dostupno za upotrebu. Globalno gledajući, prema podacima iz 2017. godine, 1 od 3 osobe, odnosno nevjerovatnih 2,1 milijarda ljudi širom svijeta, nema pristup čistoj pitkoj vodi, što godišnje doprinosi da gotovo 2,5 miliona ljudi umre od bolesti povezanih sa nedostatkom vode. Ako znamo da je to spoj bez kojeg život na Zemlji ne bi bio moguć, onda nam istinska vrijednost vode postaje jasna, te još bolje možemo da razumijemo vrijednost bogatstva koje nam je povjereno svima na čuvanje u našoj Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je mala, ali veoma lijepa zemlja smještena u srcu Dinarida, na šarolikom Balkanu. U jednom, možda i najljepšem klimatskom području sa umjereno kontinentalnom klimom u gotovo većini zemlje te veoma ugodnom mediteranskom na jugu, a oštrom planinskom klimom u višim dijelovima, Bosna i Hercegovina predstavlja geografski gotovo idealno mjesto za život. Posebno ako tome pridružimo činjenicu da je prostor ove zemlje sačuvan mnogih razornih prirodnih nepogoda, poput tsunamija, uragana, snažnih zemljotresa te razornih tornada. Ugodna klima kao i pozicija ove zemlje doprinose da se svako godišnje doba može posebno doživjeti. Proljeća su blaga i zelena, ljeta topla, jeseni kišne i šarene, a zime hladne i bijele. Jedna od najvećih bogatstava Bosne i Hercegovine je voda. U Neumu imamo izlaz na Jadransko more. Planine su nam prepune jezera poput Orlovačkog, Kladopoljskog ili Štirinskog na Zelengori, Platnog, Velikog ili Crnog na Treskavici, jezera u Parku prirode Blidinje, ali i brojnih drugih koja s pravom nazivamo gorske oči. Pored toga, neizostavno važne, poput Vena, rijeke, velike i male, usjekle su put kroz čvrsti dinarski kamen, nerijetko praveći na svom putu kaskade i vodopade. Od toga i neke veoma visoke i impresivne, poput Štrbačkog buka na rijeci Uni, vodopada na rijeci Blihi, slapova na rijeci Kozici, vodopada rijeke Gostović, poznatog sarajevskog vodopada Skakavac, Ždrimačkog vodopada kod Gornjeg Vakufa, vodopada Kravica i Koćuše na prelijepom Trebižatu ili mističnog Velikog Movrana kod Gornje Drežnice, koji sa svojom visinom od 584 metra, iako mu karakter nije stalan, nosi titulu najvišeg vodopada u Bosni i Hercegovini, ali i jednog od najviših u Europi. Bosansko-hercegovačke rijeke pripadaju Jadranskom te Crnomorskom slivu. Na svom putu prolaze prelijepe krajolike i prave prelijepe kanjone, poput jedinstvene i kristalno čiste Une na sjeverozapadu, snažne i hladne Neretve na jugu koja svojim tokom razdvaja 2 dinarska gorostasa, Prenj i Čvrsnicu, ili stidljive Rakitnice koja jednim od najdubljih europskih kanjona razdvaja planinu Bjelašnicu od Visočice. Nažalost, svjedoci smo da ljudski nemar iz dana u dan postaje sve veći. Još davne 1891. godine izgradnjom prve lučne brane u ovom dijelu Europe, čime je nastalo Klinje jezero,
počeli smo da mijenjamo prirodu, pa sve do hidrocentrala na Neretvi i Drini ili najveće hidroakumulacije u Europi, Buškog blata. Iako su trajno izmijenila karakter nekih dijelova Bosne i Hercegovine, neka od ovih vještačkih jezera poput Ramskog jezera su doista lijepa i vremenom su postala posebni ekosistemi koje trebamo da zaštitimo. Ali to jednostavno ne može da bude opravdanje za izgradnju novih, a posebno malih centrala sumnjive efikasnosti i velike štetnosti, koje prijete da unište mnoge bisere ove zemlje, poput bunskih kanala na mjestu gdje se rijeka Buna ulijeva u Neretvu. Ponekad smo svjedoci da pohlepa nema granicu i samo je pitanje kada će na red da dođu i drugi biseri, poput rijeke Sutjeske, rijeke Krušnice ili prelijepe rijeke Drežanke, koja se sa obronaka čvrsnice spušta prema Neretvi. Ali treba da budemo svjesni da krivica nije samo na onima koji drže poluge vlasti, već i na svakom pojedincu koji svojim nemarom, bespotrebno posječenim stablom, iskrčenom šumom te divljim deponijama kojih na našim rijekama ima jako velik broj, doprinese tome da prirodna ravnoteža bude na granici. Ali sve ima svoju akciju, ali i svoju reakciju, samo što reakcija često bude jača, jer kada mali potoci zagrme, a rijeke podivljaju, onda oni koji uništavaju šute ili se jednostavno od zaglušujuće buke njihov glas ne čuje. Tada nastaje najglasnija tišina. Kada je u pitanju zaštita prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, a prije svega voda, nije bitno da li smo na nekoj funkciji, da li smo dio vlasti ili obični pojedinci. Jednostavno, svi moramo da damo svoj doprinos i zbog toga sljedeći put, kada budemo spremni da potpišemo dozvolu za izgradnju mini hidrocentrale, bez ikakve potrebe posjećemo stablo koje nas čuva ili odlučimo da svoje smeće ostavimo u prirodi, treba da se sjetimo nečeg što su nas još davno učili, a to je da Bosnu i Hercegovinu nismo naslijedili od naših predaka, već smo je posudili od naše djece, naše unučadi i generacija koje ukoliko je mi ne zaštitimo, neće imati šta da zaštiti.